Pinapalabas, pinanggap ni Ron ti mangriribok iti J.S. from Damar ken dagiti kaadalanda. Gapoy ti dayta, inguyod dagiti marshals ti baro. Nagbalin ariribok ni Ron iti relasyon Damar ken Nida. Ngem saan apakilga ni Mar, nga uray pa'y adda mabalinda Ron iti biyag. Naglabas dagiti aldaw, agturpusen Damar ken Nida. Ket naikedeng ti ina ni Nida, nga ijayen Manila nga agadal ti balasan. Nakarik na itiliday ni Mar. Ngem nasken nga agiptor, takayat da nga agpada ti makaturpos iti adal da. Ita papagayam, denggen nyo tituloy ti makalawas sa pakasaritaan ara pauluan. Din tumarsaak nga aya. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. The memories shared together kept that love alive. Kastagayam ti basit paraken ka, Barong. Kasla ka man day tay dua nga aldawen nga galunggong ang naka-display di cindaan. Kasta tilangam. Anya? Makita ka dagita mataam, nakalablabaga da. Ala, sana day ta ti pagsalitaan ta. Ang mga namakaisaw nga pa iti nasaksakit. Nana. Anya ka di ti gagaram, Barok. Nana. Pasyarak ko manin, Nida. Isugayam ti gagaram. Ay na, Barok. Napandaken ema ay jeswilaan. Dagpraktis ta kano para ti graduation program. Kasta ka di, Nana. Sana baling arudan. Surutak langan ijay. Nga maguray ka man. Kanya day jay, Nana. Nasa kanyak ni Nida. Pinaay na kan sabot nan. Lukas ta karon, sarde nga mo di anak ko. Kan may sa, agadal pa ay, diyak kaya ta makinubnobyo, kabayatan ti panagadal na. Maawatam ti kayat ko asawan, Barok. Apay nga rod, pinalubusan nyo, nagayan ayat da kininida kinimar? Saan ko nga mo nga gayan ayat na gayaman? Pilpilyin nyo mati paboran nyo. Makapasuron kayo? Unfair kayo? Dita kayo manlangan? Nagbastusan. Pimanawlatan. Kaslawan anyaman na mutan ti panang paano na kanyak. Ay nagawan a respeto nan. Agam anyat mapaspasamak. Ay, jak lakit di kayat akas jak lasi ti tao ti pagsagmakan di anak ko. Anya, nalpasan ti practice yaw. Nagkita kayo di bastos a lalaki. Sino ti pagbagayo, Mama? Jay bastos, nga gararam kan ka. Ni kadiron? Imay ka di ditoy? Wan, nagapo ditoy. Sarong karan nakakano. Nga may baga nga da practice show para iti graduation. Anya ti naramid na? Anya pa'y. Imbaga kan ko na sardengan na kan. Tasaan ko akayat ang makinubyo ka kan ko na. Nga mamom, timbaga na. Mama? Unfair ka no. Ti panangibagak nga ubing ka pa'y. Adyak kayat ang makinubyo ka. Jak magustuhan da diyang imbagana. Anya timbagana? Dayjay karod. Saan ka na husto ter aramidak apanang palubos ka na kayo kan Mar anagayan ayat. Idinto nga iso kat laplapdak. Binabalaw na kit din. Sagdaydaya mo duman ang talikod kanyak kaslawan anyaman na. Kaslaakla aso pinanawan na latan. Nagkalasan? Apay,
Anyat mapaspasama ka. Jaki palubos na iso ti pagsagma ka. Saan lang nga da kayo, mama? Uray siya. Ay, never nga agsagma ka kitikaskan ko, ana. Isungarod animal, tinaklon ko. Nga uray nakurapay da nga dayo ngam iti dayjay aron. Tabastos mat, parumpado. Nagbasto sa talaga dayjay at tao. Awan babain na. Sino karon ti babae ngagtatakon ken kuana iti kasya kababalin na. Husto ka, friend. Pagpangas na launay ti kinabaknang ti pamilyana. Nasa umon. Iso anak ko na nga oray saan na nga ipasnak ti panagadal na tabaknang da. Maibus ti kinabaknang. Nang runa no saan anasaya at ti management dayta kinabaknang. Ay, agpay so timbagam, Emma. No, kasday na laang. Talagang awan masakbayan na. Ket kakaasila ang ti makiayan-ayat ken kuana. No bilang adda aglawan ken kuana. Adda nga adda, friend. Nang runa kadagiti kwarta laang mat ti almananda ken kuana. Sa bagay, adda lang nga adda dagiti kakasta a babae. Girl, I need you. I need your love. Pangas at talaga na dya tao. Kasta una luksaw ni mama ken kuana. Asino kumamat ti sana maluksaw iti kasyang aramid. At adalakat nga rod adipulusan kahit ni mama dayjay. Nga uray pumasyar lang iji balay. Sana bale? Saan na kanton amariribok pa at da kayo ni Manila? Dayta ti may sarason ni mama. Akayat na ti maitransfer iji branch dayjay. Tapno maya dayo akiti dayjay bastos. Saan lang nga iso? Uri siyak. Ha? Maya dayo akmat kan ka. Saan abale? Tama kapag ginawag ta. Ngam sa bali laeng no makapagkinita tayo ti personal. Nasakit ka di tinakam mo. Saan? Ngam mabati ak nagmaymaysa kan malmalday. Agan anos ta kuma, Mar. Taparamot lang iti masakbayan ta, tirason, nga umadayuak. Awan nga tati. Tiyan niya. Awan, lipatan mo na dyan. Mar? Basta, laglagi pa, nga urean niya nagti mapasamak iti nagbaatan ta, bayat ti panagin na dayuta. Din to marasaak ti panagayat ko ken ka. Oh, si kabat gaya, Mar. May mag-orasyon na. Sumrek ka. Agyaman ak na. Agtugo ka, Barok. Agyaman ak manan. Amok, aninida ti gagaram ngam ladingitak ngay baga taawan. Ha? Dinagas ni Emma agayim na. Napanday jay mall. Gumatang da kano iti usaranda abado da itong graduation. Jay man parutapan na iti tuga. Saan na naibagbaga kanya ka? Ay, kastaya. No kasta? Urayo mo na, Barok. Kat bayat ti mananguray mo kan ko na. Kaya't ka man nakasarsarita. Oh, sige na. Anya ka di da jay? Talaga ka di. Ngayayatam di anak ko. Wala na. Saan kay ko mangagdua-dua? Oh, agyaman na, no kasta. Mamati akmat kindigan ka, Barok. Adalang kayat ko. Panaknakan. Kaya't ko panaknakam, ti ibagbagam, panagayat mo kan ko na.
Anya day tanana. Agpada kayo nga ubing pahay. Mangrugrugi kay pailaeng agpangato kadagiti adalyo. Ha? Ita, adda kidawakan ka barok. Anya day tanana. Mabalin ka di nga cool off kayo pailaeng ta ipasnek yo ti panagadalyo. Nana? Di ka agdanag. Saan kumutalapdan ti relasyon yo? Kan ba isa? No talaga na ituding kayo iti tunggal maysa. Da kayon tulat ta. Anya tinabasama ka nagtalangam tinakadiliday launay. Kinasaritanak ni Nana Magdalena, tatang. Mapay, anya timbagana. May papanit ti relasyon mi kaninida. Anya, hapay ka no? Subringan na ti relasyon nyo. Saan matkat di? Ngam na mabalin kat agadal kami kanupay. Ipamaysami pa lang ti panagadal mi. Kat no bilang tamalpas kami, kat da kami to talaga tiyag kagasat. Da kami latta. Adamot kadi kalindagan na. Naura siya, kasta kumamuti bagak. San mo ngay nagragpinday tabanag, tasan mo't namalabos. Tatang, Para mo't lang iti masakbayan nyo dayta. ngam kasladyak ka ba alam ti maya dayo? Kan awan na pulos komunikasyon mi kanida. No kayat mo amaragpat ti arapaap mo. Nasken ngay pamaysampay laang. Tasan na malabas ko nakmananday tabanag ngayon kay ragragpin. Tatang, Wan inspirasyon no maminsan. Ngam kasanon no mailawan kayo. Ngam sa bagay agin na dayo kay Mudgid eh. uwan tatang. Oh, Iso akayat ni Nana Magdalena. Mamimpinsan nga awan komunikasyon mi ngagpapan cellphone. lahat na kan kaday tanak ko. Hangam adang arod maaramidan nyo kanida. No isot kayat ni Magdalena. Adang ata. Girl, I need you. I need your love. Ulita, jak supringen, wano tubngaran ti ayan ayat yo. Da kayo lata, basta, saan kayo ang agwin naswas nga oregin na tayo kayo. Mama, Day talaang tamamimpinsan, maputad ti komunikasyon nyo adwa. Laglagi pa, iha. Aramidak ti amin akabaulak amang ipaay para itinaranyag ang masakbayam. Dahito iti kaya't ko mapasamak para kada kayo. Mama, Sanot kita para kanyak na ito'y. Iso ngay naramid ko ba'y amin nakabaulak ngayon sa gana dahi ta masakbayan. Kumakit maawatan mo, kan saan ko mga agsakit tinakam mo kanyak. Nakasarita ko ni Mar. Kat kunada nga agsarita kayo, sakbay nga agluwas ta nga agpa Manila. uwan mama. Itad ko ti amin na gundaway yung agsarita adwa. Nga agpinakada. Nga, jak kayat ti kalukwan. Ha, maawata mo ti kayat ko asawan, nida. Kasta ti kayat ti mama, friend. Kat, anya nga ro ti pangadang mo. Kayat ko ti makahadal.
Kan saan ko akayat nga agsakit tinakam ni mama. Taamok nga doon sakripisyo na para kanya. Kayat na asawan, umanugot ka iti kayat na, as zero communication kayo kan Mar. Wan Emma, Anya, mati ko na ni Mar. saan kami pa nagsarita? Kasta ka di? Amok ang maawatan nak. No talaga nga'y ayatan nak. Masapo na maawatan nak. Wan matkit di Uray kat saan mat asupringan ni mama. Kunana, inton makaturpos kami. No talagaan na ituding ada kami. Da kami latta. Pulos adin to sumupring iti plano mi. Ta nakasagana kamin tumatan. Emma, talaga ka di asaan mo nga amo no sa dino ti pakadala ni Nida? Ala, tapno din nakguraan, Ron. Ibagak, ngam saan mo kuman ariribukan pa itigayim ko? Wen, promise. Ije Manila. Kasta ka di? Wan. Ngamin, may yakar ije ni Tita Magdalena. Iso nga, ang naaddan ijay. Kat ti balay da ngay dito eh. Balay talata Adamot ni Antina ang mabati kan mga iwan. Kasta ka di? Katsi ka, anyamot ti plano. Talaga ka di, asaan kan nga agadal? Makitan to. Numalpas ti graduation. Kasta ka di? Saan ko nga minamalipatan ti imbaga dagiti naganak kanyak? Anya dayta? Agpili ak kano. Agtuloy ak nga agadal. Wenno awan tawidek nga uray piso. Anya? Wen, iso adayta ti pampanunutek. Man, aglos kamin ken mamainton bigat nga pa Manila. Iso pinalubusan na nga agpakadakan ka. Agkita tanto pa'y nga ta. Apay kit tinasan. Apay, di na ka di maurayan. Sana iti day ta. Upat atawan na wano nasursurok pa'y sa atam to agturpos iti adalan ta akurso. Anya kuma. Iti las ulay ti apanawan. Ado ti saan ta anam naman na mapasamak. Narona ket agin nadayuta. Kan awan komunikasyon ta. Dito'y ang masubok ti kinapudno ta iti tunggal may samar. Wan, pudno na rigat. Naskan nga agbalinta na tibkar. Sige. Kat ikarikan ka. Manuman akalgaw ti aglabas. At tuyak nga agururay kan ka. Agpaailaan kan ka. Tuy din tumarsaak nga ayat manipod iti kaunggak. Kasta akmatmar. Ikarik. Sikakat sikanto lang tin nakayatan. Umunakan maudi nga ayat ko. Sweetheart. Mar, I love you so much. I love you too, sweetheart. Kasano parts? Pista ko man. Ron? Total, agpada tamot anapanawan. Awan parikot kanyak. Sigalamat sana nakaawat. Wen nga rod. Naimbagking ka. Tagayan ayat kayo kinida. Idinto ta siyak. Kit binastad nak. Talaga kasta. Ngamin, saan mo tamabalin nga ayatin na tadwa? Gusto ka. Kit nagasgasat ka, Mar. Mabalin na kasta.
Ngam saan ko nga mo, na niya ti mapasamak iti relasyon mi. Iti lasod ti upat atawan na panagin na dayo mi. Mapukawan ka kadi iti namnama? Saan mo't kat di? Ngam iti day ta akaunday ti panawan. Saan tayo nga amo lagi ti paspasamak? Kat day ta ti pagamkak. Ay ayatek ni Nida. Kat saan ko amaaklon no isot mapukaw iti biyag ko. Awan parikot kanyak. Sika lang mati sana nakaawat. Wen nga rod. Angam naimbagkin ka. Tagayan ayat kayo kanida. Idinto ta siya. Kit binastad nak. Talaga kasta, Pards. Gamin, saan mo tamabalin nga ayatin na taadwa? Gusto ka. Kit nagasgasat ka, Mar. Mabalin na kasta. Ngam saan kong amo no niya ti mapasamak iti relasyon mi. Iti lasod ti upat atawan na panagin na dayo mi. Mapukawan ka kadi iti namnama? Saan matket di? Ngam iti day ta akaunday ti panawan. Saan tayo nga amo lagi ti paspasamak? Ket day ta ti pagamkak. Ay ayatek ni Nida. Ket saan ko amaaklon no isot mapukaw iti biyag ko. Talaga nga na-inlove ka kin Nida, Pards. Wanron, Nagasat launay. Tanapudno kang agayat. Ken nagasat ka matunay ken kuana. pudno reta. Amok alab na kaunay. Ken awan makunam ken Nida. Beauty and brain. At dapay makuna akabaulanda iti biyag. Pudno nga awan makunak. Yan mariknak tinapudno apanagayat na kanyak. Ayan ka din ni Mar, Uncle Kaloy. Napan siguro gibangkag nakong. Imbarikas na matay nakakaloban na bunang itay. Iso aya. Ay, surutek man nga ro di jay. Kat mapan ka. At dangamin ibagakkan kwa na. Malaman ta bareng mapunas ti sansanuong na. Anya kata sa noongan. Ay, wen basang. Sipod nagpamanila, Danida, dayjay. Nakasip-sip nga tirupanan. Awan pa'y iisumanan. Kasta ka di. Ala, surutek man nga ro dangkan. Unay lakit din na jay at tao. Talaga alab na launay ni Nida. Aywan. Mawatak mat ka didirek na ni Mar. May kawa iti adayo ni Nida. Katidakas na, ginupod ni Auntie Magdalena ti komunikasyon da. Sikamat kaya, Mema. Kasano nga mo mga daak diti kalkalapaw mi? Dinamag ko kan Uncle Kaloy. Imbaga na nga da ka nun ditoy. Ta iwagsak mo ti sansanoong mo. Anya? Unayin tasan sa noong. Isumot ti kunana. Nakasta, di magas kagaya mi balay. Wan, boring ngamin ije balay. Isuan nalagip ka. Agpada tagaya. Naimbag dito ita na ulimak kan presko ti puloy na. Naglaing kagaya makumanta. Nangag ko ngagdaydayang ka itay. Paspasurutam sa ti kantay iti cellphone mo. Ha? Anya day kaya kanta? Inidip mo mutin. Kwa, namimiss kita at Tagalog song. Ay, timsong yu kanita? Saan matkat di? Mayan natop lang iti panagmaymay sa kan napanawan. Aniyan? Wala, umay ka. Agtugaw ka dito eh. Ay, saan ka di nga da gitaram? Anda, ngam nabati iti balay. Mabalin nga isuro na nga gitara, Mar. Una, hapay ki din na saan. Paiso? Ngam,
Masapol tumot ako mantaka. Day talaga yan. Inton maminsan. Ala, umay ka. Mapantay tinagmulaan ni tatang iti papaya. Kumita tayo tinaloom, wano darangidangan. Ang mga nung agungot ni Uncle Kaloy. Saan? Umay ka. Makapadukot at talaga ti kastoy. Narigat kayam ti mapanawan. Manungal daw minken ni mama dito syudad di Manila. Boring. Sana ka makaliwaksay. Nagdagaang pay. Sana kasi di probinsya. Napudot nga agpaiso. Ngam presko ti angin na lang abam. Dito'y no kayat mo ti agaliwaksay. Ijelaang mul. Kumusta nga tamatan ni Mara? Awag at tuman gayam ni Emma. Isu lang ti mabalin kong awagan. Agdamagak maipapankan Mara. Manungal daw milang dito yung mailiwak una yan iti love ko. Kabaalak nga tangay turan da ito yarik na. Girl, I need you. I need your love. Nabsugat iti naloom a papaya. Nagsamit. Wana, tanaloom iti mismo apuon na. Uwen nga ron. Nagmayat ti adamula na. Tano adda naloom kat kayat mo timangan. Adda si dadaan. Saanan anaskan amapan ka iti tiyendaan. Pudno rita. Adaman madamag ko. Manipod nagpa-Manila danida. Saan kayo na nagsarsarita? Saan na? Saan ko na makontak ti sigod a number na? Kasta ka di? Amok abilin ni mamana. Pimpiman kamat. Nagrigat. Ngam, anya nga ron? Ano sana? Di mabayag adi kay agkita. Nang runa no, saandan nga agsubliwin no, agbakasyon man laang. Tsaka mo. Tsak naman nakasto ti mapasama ka na kami. Talaga akasta. Ngam no kalpasan da gito'y apan nubok, kat da kayo at talaga tinaykari, awan makatubngar. Puno matkat di. Kat no bilang, mabalin mo matlat at sumapol iti sa bali? Saan kong tong aramidon na ita, Emma? Ngamin, kasilpo ti angas ko ni Nida. Nagkasat ni Nida? Isu ti umuna ken maudi nga ayat ko. Sinurot na kagayam na Emma, di kalkalapaw yibangkag. Uwan tata. Anak. Sa nagabuta biyangak ti pakasiknan ti pusom. Hang? Saan ka di makatawag na awan na pulos ti damag mo kanida? Uwan tata. Saan ko nga mo ti cellphone number na? Nagsukat iti SIM card na. Kasta ka de. Uwan. Taday tati kayat ni mama na. Di man pinsan na maputod ti komunikasyon mi. Ay, talaga. Ngimpay-pay suna. Uwan tata. Oray mang kumusta la kumama? Oray ni Emma, di na inawawagan. Amok nga inawag da. Ngam sana kayat ni Emma nga itid kanyak ti cellphone number ni Nida. Binilin na nga taa. Kasta ti amok tata. Isungawan maramitak.
Ken nakunan ni Emma, nabayag ka nun. Namnaminsan ka no lang ay mawag iti. Ayo na yan. Awan tatang. Nasakit mo tinakam na, tagaslawa na pulos nagkaduan da. Iya ka nun. Unay laki di mo taninida. Inramraman na pa yan, tigayam na. Isa kaslapat check ti amin. Nga, Tinasaw kanyak na minsan ni Ron. ano dahil na? Inya dayo lakit ni Nina na Magdalena ninida kanyak. Tadi na kayat asyak ti makaasawa iti anak na. Tamay saak lang anak urapay. Ay, anak ko. O tatang. Kat ti pagsakitan tinakam ko na maminsan. Ayan tay ka rin ni Nida. Nga uray anyat mapasamak. Kat siyak tulat ti ay ayatin na. Apay adi na inlaban na ita. Awan nga tamo ti maaramidan na at naturay ti inana. Siguro Ngalasan ka na mapukawan iti namnama anak ko. Kasi tinakunak mo ti tinaminsan. No talaga ada kayo tinay ka iti tunggal maysa. Agtugmok to ti dalan nyo. At da kayo matlaang. saan ko nga mo tatang? Ti kadik kinakurapay tayo tiga po na. Amapukaw ko ti damo kan maudi nga ayat ko. Ay marana. Lading itag unay no kasilang kanmo ti biyag tayo. Saan kayo kagura tatang? Nagrukop matan ni Nida no bilang. Dinalakit din inlaban ti ayan ayat mi. Nyati amom. No naturay launay ti inana. Katawan na ramidan na. Tata, Ipasnek mo kid ti panagadal mo. Daytan do ti armas mo amang saranget kadag itad adupay apan nubok iti biyag mo. naibaglakit din. Ta pinagtuloy da kamot lang nga nagadal, Emma. Tinulungan naktikabsat ko nga daijay Hong Kong. Mayat Iso nga, ipasnag ko ti agadal tapno saan amasayang ti sakripisyo na. Husto ka. Tabarang makastragak tumat amang isuro. Talagang intuloy mo ti education na kurso nga. Wan, isot kalakaan nga ilipas. Ngam, at the board exam na. Sana bala na. Barang maipasak tumat. Sa bagay, amok mo't na nasaririt ka. Ta saan ka matapaudi idi high school tayo pa. Tadakalat na iti top 10. Iso nga rod amasayangan ni manang ko no sa anak ang makapagtuloy. Wan mo't Naimbagkan ka. Ta consistent ti scholarship mo. Wan, isa basit lang tingastusak. Wan kaya. Taraga ka di nga awanan kontakkan ka ni Nida. Awanan? Saan ko pa yan amaawagan iti number nga inaramat na idi anangawag kanya? Unay matan. Naming pinsanan na nang lipat. Anya nga ron, nakurapay talaang. Siguro, pasig ababak nangan ti kagayim na idjay. Mapukpukawan ako ni tinamnama ngagkita kami pa. Anya? Wanay ma. Be positive, Mar. Nunay kari, ada kayo ti para iti tunggal maysa, da kayon tulata. Siguro Aywan gayam, nakita ka nagbakasyon ni Ron. Nagtuloy matlagayam anagadal kat itay pa'y Manila. Unsa? Iso mo ti ko na kanya kidi. Awan nga tati komunikasyon da kanida. Anya? Adda mabalinda. Kat amangan no isumot ti kayat ni Auntie Magdalena ang makaasawa kanida. Ha? Uy, saan ka nga agliday iti imbagak Nalawa ti Manila. Anyamot ten aswerte ni Ron no agkita da idjay kanida.
Nagrigat lakit di matan dilumugan. At ka nung amin emergency staff meeting ni mama kat tinak masukon. Sungagtak siya kanulangan. Sobramat nga ron ti traffic. Nida, come on. Oh? Ron? Ala, sika ka di nagpaiso? What a coincidence, Nida. Alan, umay kan. Itulnog kan. Ang mga norabinto na makaawid ka. Come on. Saan ka ngagdanag? Saan ka ripen? Kaamo ditan. Come on. Itulod ka na di pag naadan nyo. Mabalin ka dito ag-request, Nida. If you don't mind. Anya data? Dumagasta pa yung agmerienda. Nasapa pa yung mat. Ken mabalin mo mat nga ta nga awagan ni mamam. Amalado ka basit. Thank you, Aaron. Mabalin ka di. Inton maminsanan. Ado nga mintinas ka nga ramidak. Short exams minton bigat. Okay. No problem. But, promise, by next time, Sure. Don't worry. Agasong man la. Padata pa'y gayam, iti universidad apagad-adalan. Kahit mo asawan, naka-enroll kay Jai? Wan, nagtransferak. Sa bali nga universidad, tinagadalak iti nalikod a semestre. Okay. Nasaya atin tuloy mo tinagadal. Wan, Nida, ngamin, awan pagbanagan ti biyag ko, nagbalbalugak latan. Husto ka. Ken, adda balag kanyag dagiti dadakkel ko. Ano sa anak nga agadal, awan ti matawid ko nga uray sinti mo. Aya? Iso ang masapol nga agadalak. Saan ko akayat, ngagbanagag ang nakakaasi. Isumat. Ala, nasaya at nagpanunot ka. Wan, ket mabalin ka di apo masyarak to, iti pagnanaadan nyo? Sorry ha, Ron. Stricto unay ni Mama. Sige. Sana bale. Agkita tantulangan iti universidad. Anyan ang naggasat da ito yung aldaw para kanyak. Pulos ajak namnamaan. Ngagkita kami ken Nida. Kasla na igagara. Kasla na riing tiriknak ken kuana. Ad-adda apim mintas. Kumusta dangatan kinmar? Pudno nga ta? Anaming pinsan anaputad ti communication da? No kasta tinapasamak. Adda nga rod gundaway ko. Amang ituloy iti panagrayok kinkwana. Ket saan mat nga tan akas idi, ti kinadayo ti riknana.
Ta nagsingsing putak meten. Asino jay nang itulod ka ni dabalasan ko? Ni Ron, auntie. Tay may sa kadagiti nag-aaram ka jay probinsya? Wan, auntie. Agad-adal matgaya iti universidad na pagad-adalak. Kasta ka day. Gaputa na riga ti lumugan tapasig anapno agraman taksi. Dinak masukon ni mama. Iso nakilugan naklatan iti kotse ni Ron. Isumat lagayam Adadanag ko itay. Nay, apay mat. Kabisadok ti ugali ni Ron. Inturturod kon. Jack inpadpadlaw kan ko, ana. Ay, aganad ka anak. Ritay lamo no anya ti adda iti panunot na. Nang runagat pinaay mo iti high school kayaw. Asino jay nang itulod ka ni dabalasang kaw. Ni Ron, auntie. Itay may sakadagiti nag-aaram ka jay probinsya? Wan, auntie. Agad-adal matgaya iti universidad na pagad-adalak. Kasta ka day. Gaputa nagrigat ni lumugan tapasig anapno agraman taksi. Tatinak masukon ni mama. Iso nakilugan naklatan iti kotse ni Ron. Isumat lagayam At dadanag ko itay, auntie. Apay mat. Kabisadok ti ugali ni Ron. Gaminturturod kon. Kan jakim padpadlaw kan kuana. Ay, aganad ka anak. Di tay lamo no anya ti ada iti panunot na. Nang runakat pinaay mo iti high school kayaw. Wan, auntie. Kat saan nyo ko manadakdakamatan kin ni mama, ha? Ti may papan iti daytoy, tamangan agungot manan. Saan kang agdanag, balasang ko? Sige, auntie. Agpalasak lang, kan agsyawarak biit sa tay tumangan. Uwan Maladaw sumangpat ni mama, kan nanganlakit winday jay, ta ada dinner meeting na. Sige, ta isaganak matanti pang malimta. Ito na ang araw natin. Nagpartak nga glabas ti Aldaw. Nabayagan day tinaw di pa nagsarita kan panagkita mi kan ni Mar. Mar, pakawanan na ko ma. Nadyak pulos imawag kan ka. Tamabaling ko kumamatlat na adi maamuan ni mama. No amumlak umamarigregatan akmat. Amang ibtor itiiliw ka kan ka. Naskan nga ibturak. Ay ayatan ka unay, Mar. No kastoy man tiraramidak. Daytoy kat agpaimat lang kadata. Para iti masakbayan tanto. Sapay na ko mata mauray nagtupay. Ang runaan ti amin. Nagtungpalak lang iti pagayatan ni mama. Kan amok mat, anawatam timpalawag na kan kaidi, nagsarita kayo. Sakbay ngay may kami dito'y Manila. Inaramid ko amin nakabainak. Tapno maipayak iti nasaya tabasakbayan ti anak ko. Tapno makadal. Ngamnal tinag tumutlaang iti lalaki agraramaan wano ambisyoso dita sa laangan. No iso ti kayat na. Ti ayatan na. Awan maaramidan tayo, ma'am. Adda. Ma'am? Iso nga road ngayon panaw ko ni Jai tapno agin na dayo da. Ngantay ko nada, madam. Uray ka no banganam, tayo napaggas nga agos.
Saan mo akabaalan alapdan? Sumarilat ta. Adda maaramidak. Saan mo ayarig dita? Kat naaramid kon. Isang mang namnama saan da nagkita pa iti daya tao. Nagsarak na tuman, sigurado. Awanan ti gundaway ang makapagsinubyan da. Ay, Madam Magdalena. Kaya't naman wano saan? Makiasawa iti taga dito'y Manila. No, adda masarakan na Adda. Bayat ti panagadal na dito iti kolehiyo makasarakan. Kanano ti anak ti babak na nga gadadal iti dangi sirkakan ko ana. Lisyo Ti saan na nga mo? Talaga akinid daw ko iti kumpanya ngayan ko. Amaya karak dito'y. Tapno agin na dayuda iti dayjay nga anak ti Manalon. Ma'am. Wan. Jaki palubo sa may sakit di nga anak ti Manalon nga aggamong-gamuno iti daga ti pagtungpalan ti anak ko. Kat iso ti agnumar iti nagrigrigatak nga impundar. Girl, I need you. I need your love. Anya, nalpasan ti klasem? Wan, adala ginatang ko iti bookstore. Sumat lagaya man nakita kay Jay. Oray siya, adanas kan nga i-research ko. Sa dinuaro din ti papanam. Awanan mapana ko ni Jay boarding house ko. Umay ka, agmerienda ta pa'y. Sure ka? Wan, nabayag saan ta nakita. Pag-inistoryan ta. Uwan man? Ay na, talaga nga ipaspas nagmuti agadala. Una, kat may palubos ti Apo, makatawan langan agturpos akon. Agdidan tang agturpos, Mar. Namimpinsana na ng lipat. Uwan nga rod. Siyak tupay kat pulos adinan inawagan. Wino text kas kada chatla ko ma. Nakasarak siguro ni ti sabali. Ti mas gwapo, kan mas baknang ngam siya. Talaga nga agbaliw ti tao no umasenso. Napimpintas man itan ti biyagda. Nangaton sa ti posisyon ni mamana iti kumpanya nga ayanda. Amok pa yan. Isutin ako na ni Nida kanyak idi. Branch manager kano ni mamana ijay. Kasta? Iso ano siyak ti sika. Sumapol kalaangan iti sabali. Ama nga no agur-uray ka iti awan. Sana parikot kanyak no daman mauray wano awan, Emma. Tain karit, ato'y ayat ko, ding tumarsaak. Una yan? Agmay-may salang ni Nida. Kat awan to ti makaartap kan kuana iti pusok. Nagkasatan ni Nida? Ngam kas itinakunak. Adu ti mas nasaysayaat kan may karken ka. Basta iwaras mo lang ti panagkitam iti aglawlaw mo. Agyamanak, tapinat gamanan ti awis ko. Amangan ta iti dayto a restaurant, Nida. Kababain matkan ka ron. Pasara itulod nakpay. Pakaragsakak dagiti aramidak, Nida. Ron? Kasla, tsak kabailan na sabatan di pa ng parang na kanya. Pakawanan na kuma. No iti daytoy agundaway. Kat idarirag ko mananday di ayat. Nga iti na minsan kat inruknoy ko kang ka. Kuaron, mabalin ka diya sanda pa pagsaritaan day ta. Saan ko akayat amariribok ti panunot ko. Maipapan iti day ta banag.
Nida, Amok, agayat ka kanyak. Ngam timakunak, naka-priority ti panagadal ko. Isungarot ang nag-call off kami kan ni Mar, gapo iti dayta. kasta ka di? Kayat ni mama ang maipas nagko ti agadal. Iso at sorry ha. Maawatan na ko ma, no saan ko ha kayat ang mapagsaritaan dayta banak. Sige, ngam. Palubusan na kumalata. Amang ipakita, ken mga ramid ka dagiti bambanag. Ama kapanaknak, nga ay-ayatun ka. Sige, no problem. Agyaman na, Nida. O sige, itulod na kuman, taado pa'y tinaskan nga aramidak para iti final exams na yun. Ibagamban kanyak ti pudno, Nida. Asido di magitultulot kan ka. Ha? Kwa mama, neron. Anya, kasado alagsarak kayo. Agad-adal mo't kami ti universidad at pagad-adalak. Kasta. Wan mama, saan nga ijay tinangrugyan na nag-transfer ka no? Naimbag man ta nakapanunot. Inikan ka no dagiti naganak kan kwa na iti warning. Ano saan nga gadal? Awan tawidan na kadakwada. Ay, katunda. Papanan nga iti tawid, nubalog kan agbisulat ambuna. Husto kayo mama. Kan maibos ti sadikwa. Ngam ti adal agtalinaed iti tao da ita. Kang runaan iti abid, awan ti makaagaw. Podno da ita mama. Isu asika, saya atem ti agadal. Wan mama, awan rum ba nga pagdanagan nyo? Ayun gayam, kumusta mo't ni Mar? Magando agin inawag kayo matitinalimod. Ne, saan mama? Naudi na pa nagsarita mi iti sakbay nga imay tayo dito Manila. Nasaya at no kasta. Tano mabalin ko ma. Kat, anya mama? Lah, bay amon, lipata mo dayjay. Basta ti maibagak. Tung palam dagiti balbalakat ko ken ka. Tapagsaya atab amin dagitoy ngar aramidak. Girl, I need you. I need your love. Awan mo lang ti pare ko, ti panagadal mo anak ko. Awan tatang, saan kayo ngagdanag? Kas iti sigod, kat misilan nyo lang ti bayadak, kan ti board and lodging ko. Masar na bali, kabaula kon nga isakad dayta. Agyaman ak tatang, kat saan kayo ngagdanag? Inton makaturposak, kan nandang pagtrabakwag, makay na kayo mata. Adi nakpagdanagan, tasapulin ti bagik ti trabaho. Isuan? Sige. Basta saan lakit diyan ang dagsan? Muwang ka di. Di nakpagdandanagan launay anak ko. Ngamin tatang, kaya't kumit ang mapadasan nyo ti agbyag ang naging awa. Uray isulahang ti may subad kumit kada kayo. Ay na, agyaman na kanak ko. Awan gayam. Manupay si mistress agturpos ka. May salangan, tatang. Kita manlaang. Kaslakaano lang dahil di pa nagturpos mo iti high school. May tagturpos ka niti kuliyo. Wan, tatang. Saan na napupuutan ti panaglabas ti aldaw? Gambadaman damagag. Talaga ka di apulos ngawanin komunikasyon yo kanida. Awanin, tatang. Nang lipat at talaga. Ay, sa bagay. Pabor mo laking katawan, makasingay di panagadal mo, anak. Dandanisaan ko anay turan ti ili ko ken ko ana.
Ang uray kas kasano, ininod madlangan na iliwliwag mo tiriknam. Kapilitan ngayon liwliwag kan inyaw awan ko tiriknak, tatang. Sa nabali anak ko, adamat imbagati na anakan kay di kinasarita nakakunam. Wan matkat di Ngam sa di no ti pagkitaan mi. Saan ko nga amo ti ayan da iji Manila. Day dati parikot. Ken awanan kontak ko ken kuana. Nga ori ni Emma, awan meten komunikasyon na ken kuana. Unay mo't na diyaan ni Danaya. Namimpinsan na ng libat. Wan nga rod, tatang. Saan ko amaliklikan ti agsannaay no malagip tinagbanagan ti relasyon mi. Mar, anak. Hanggang anya nga rod. Isu siguro tinay kari ang mapasamak. Awan mabaling ko. Nagromantik ka matan? Dito pa'y igit ti baybay, tinangawisam kanyak, Mar. Saan mo kanya magustuhan? Magustuak nga rod. Kakagasam, nangabang ka pa'y iti shade? Uwan mata. Sakit, nagado ti ginatang mo apagsangwan ta. Saan ko kayat ang mabisinan ta? Wow, ha? Kayat ko lang niliwliwag ti dudukot ko. Ni kadimanin nida, tilinaon ta panunot mo? Saan matkat di? Kayat ko lang tagyaman kan ka. Agyaman ko na? Anya ti pagyaman mo't kanyak? Nagsayat ka kanyak. Di nakpinanawa ni ti panawan ti panaglidliday ko. Gapo iti adayo ni nida kanyak. Dayjay? Awan anyaman na. Anya ko matserbi ti panaggagayem tayo kadanida. Emma. Iso asaan mo apampanunutan dayjay? Wala. Sangwantan lang iti ginatang tamakan. Lipatan pa lang tinapasamak kada kami kanida. Pudno nga ay ayatek. Ngam nakabiroksan iti kasukat ko iti puso na. Saan ka kadi amaum-uma amang iliblibre kanya kiti nakangin-ngina a restoran? Awan anyaman na. Basta si katiga puna, Nida. Anyan? Maudi na semestre, iti masungad a semestre. Ang mga no saan tanton ngagkita pay. Anyan? Kuma, sakbay ngagturpos ka. Kadngam kuman ti idat-daton kung ayatkin ka. Naibagak matkan kay din. Aktor po sakbay asang wakta kita. Nida? Kan aday bagak. Saan ko mamasaksakit ang tirik na ma? Anya dayta? Pudno naging nadayo kami kan Mar. Ngam awan break up mi. Anya? Ron, isulat na tilinaon to'y pusok. Nida? Wan Ron, din tumarsa akti ayat ko kanikwana. Kat amok, akas tamat kanyak. Masiguradom ka di dayta? Iti dayta kabayag adiyo panagkita ken panagsarita? Adalakit din kasukat mo. Agtalaga kinimar. Amok asyaklaang ti ay ayatan na. Saan asumina iti panunot ko? Tinaudi ang nagsaritaan mi kinida. Iti may kadwa agundaway. Pinaaynak. Hangim. Saan? Saan ang mabalin? Asabali ti pagtinagan na.
Asabali ti makaikot iti kinapusaksak na. Kunak no addan namnamag. Tabali nagsinadan kenmar. Ang pinaay nakit din. Saan ang mabalin? No saan ko ang maala, babaeng itinasaya at asaritaan. Gunod, babaeng itipersaan no kasapuan. Daban damagak mar anak. Anya day tatatang. May panggapitan niya. Kanayon di pa nagkuyugyo kan Emma. Nang runa ita bakasyon nyo. Nagdakadi sa bali agay papananday ta. Maawatak ti kayat siya asawan tatang. Ngam awan. Awan relasyon me no day ti kayat siya ama-amuan. Kasta ka day. Abay, saan mo magustuhan, Emma? Nagsingpat ka na pintas mat. Makaturpos tumatan iti korso na kinamaistra. Awan tatang. Kas nasingad lang agayam ti kinadagkat mi adwa. Kahasitin ako na. Saan mo ka di magustuhan? Saan nga iti jak kayat uno magustuhan? Ngam nilang nida ti ay ayatek. Tadin tumarsaak to'y ayat ko kenkwana. Nga uray, addan kasukat mo kenkwana, anak? Anya? Girl, I need you. I need your love.